amafaranga y'amarundi, amahera y'amarundi, Reverend Kuriyo, uyu nyene cyubahiro Sebarundi Nkurunziza n'akandi gatsiko muri kumwe, hari ubutumwa ngarutseho bwihutirwa bubareba. Ejo twari kumwe mbabwira ko ibyaba bagabo atari byiza, harimo Reverend Kuriyo. Buno rero Uburundi buri mwivumwe, biri mu muvumo wakuruwe n'abasendi DDFDD witwa amafaranga cyangwa se amahera mu rurimi rw'ikirundi, cyangwa se urw'igiswahili ngo pesa. Buno tuvugana ifaranga ry'u Burundi mu gihugu imbere. Na amafaranga mwe muri kurwana nayo, ariko njewe mbishoboye nabananaretse rwose, naduza ibiganza, nabona amahera yo gusuma, nabona amahera yo guhaha, nkabananaretse. Nkuzaniye ubutumwa bwiza kandi mu gihe cyiza, mu mwanya mwiza, wasanga wari usanzwe unabizi, cyangwa se ukaba warabyibagiwe, cyangwa se ukaba wanabyibukaga, cyangwa se nawe ukaba utarunabizi uri kubibonesha amaso. Ikiro cy'indagara ngira ngo buno kigeze ku 200 y'amarundi, zirandagara nziza. Ikiro cy'umuceri cy'ibiraya kigeze ku 300 by'amarundi, ndetse originali na 4 barabyishyura 300 by'amarundi ikiro cy'ibiraya. Mwibuke aho kivuye, mwibuke ku mahera cyahozeho. Ubu ngubu uvuye mu Rutana cyangwa se Ngozi, deparasoma y'u Burundi, ngarutse kuri ubu butumwa bw'amafaranga Imana yampaye ngo ngire icyo mbibabwiraho cyangwa ngire icyo mbitangazaho, ku bwayo ntabwo ari ku bwanje. Ariko uvuye Ingoza z'Ibujumbura ni 100,000, ubwo ni 100 yenda se mu rurimi rwumvikana ni 100. Noneho byagorana bikaba 150. Noneho leta nayo igashyiramo inyamiramabi kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Mwibuke igiciro mbere byari biriho. Mbere yari amafaranga ava Ingoza z'Ibujumbura na 15,000 ntiyageraga, 15 by'amarundi ntabwo byageraga gose. Icyo ngicyo ngira ngo murakiza, akabije byabaga ari 15,000. None uyu munsi wa none inote y'100,000, ubu ngubu umuntu ari kujyana miliyoni gusuma cyangwa 3,000,000 gusuma. Mwibaze mu gihe 3,000,000 wajyaga mu Buyenzi kugura umuduga, ubu ngubu 3 ugiye gusuma, ufite umuryango ugaragara, itegure kuzijyana ugiye gusuma. Uko mwibuke ko umufuka w'umuceri uri hafi kuzuza hafi igice cya miliyoni. Urumva rero kandi uwo nawo si umuceri original nimero ya mbere. Donc ibintu byayangaye. Noneho reka ndoge ku ijambo rero. Ntabwo ndi busobanura ibintu byinshi, wowe uri i Burundi cyangwa ukurura amakuru yaho, cyangwa urabyumva cyangwa uhora ubyumva. Ariko twigarukire noneho, ngira ngo muri comment muri butubwire naho ibiciro bigeze, abajya gusuma, bamwe barushye, abandi baremerewe n'uyu muzigo witwa ubuzima buzimbye, ubuzima buhenze, ubuzima bukakaye. Harimo abantu bapfobya imvugo, harimo n'abandi babyunyura ngo bakavuga ngo no mu Rwanda barashonje. Ntago mu Rwanda ikiro cy'ibiraya ntikiragera mu 700, kiri muri 250, 350, 450. Ngira ngo naho original nimero ya mbere bimwe by'indobanure 500 mu murwa mukuru w'igihugu. Ariko nimero ya nyuma yo ubwo nubundi nayiri mu 150, bimwe bya nyuma bigorana kubihata, ubwo ni ibiraya. Reka nere kugaruka kw'ibyo rero. Ntabwo nashimye umwe urongoye ishyirahamwe wavuze ngo Uburundi turi inyuma, dukwiye kwemera ikibazo gihari tukagishakira igisubizo. Ibi bintu byose mbisubiremo biri ku mutwe wa Reverend Kuriyo n'umuntu witwa Sebarundi Neva. Nibo bize iyi politike yo kugira ngo igihugu gikene, aho kugira ngo bige politike kugira ngo igihugu gitere imbere.
kandi ibi bintu byose biri ku mutwe wabo, kandi uko byagenda kose mugomba no kwishyura ikiguzi cyabyo. Harimo umuntu uza kuvuga ngo ngo Imana ngo ni inyembabazi. S'il iryo jambo Imana ni inyembabazi, good ni inyembabazi. Kubera iki udashobora kurekura ukaguma uvuga ngo wowe uraguma ukomeje? Umuntu yabaza igitoro ukamugwanya, yabaza amahera mva makungu ukamugwanya. Habura iki rero ngo uvuga uti ko ku kibazo nanjye ndakibona? Mwiyumvira mute? Mubibona mute? Wagize ngo ni yihe mpamvu Neva dafite amaso yo kubona ibindi kuvuga? Kandi njyewe ntari umurundi, kandi njyewe ntaba i Burundi. Kubera iki Reverend kuri wagize ngo batabibona? Kubera iki babona kwigisha iby'inkona n'umugambwe n'iterambere kuki biri kunyuka kurushaho kuba bibi? Nukuvuga aka ni akajagari n'inzara, kandi bituvugana igiciro cyariho muri iyi ndwi irangiye si cyo giciro kiri bukomeze mu ndwi mugiye gukomerezamo. Ni ka kajagari Imana yababwiye. Buno ibiva ruguru ntibigomba kuza kubera ko nta gitoro, nyamara perezida akavuga ko igitoro kigize gute kidakenewe. Ibiva mu gisagara bijya ruguru ntibigomba kugenda kubera ko nta gitoro. Izo mvo zigenda zibonekeza mu gihugu hose. Imiti irabona umugabo igasiba undi kubera ko nta gitoro. Ibyo bintu wagize ngo se ni ibintu biri bugumuko iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, hagarara utuze maze wicecekere ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Nukuvuga ngo ndayishimiye wirengagije keshi, wirengagiza byinshi. Reverend kuri yaragushyigikira hagatoki ku kandi, urukumwe ku rundi, ishyaka ribishyaka. Nukuri ngiye murantunga ntaho mpuriye n'ibi bintu byo kuvuga ngo u Rwanda ntiruhuza n'u Burundi, ngo ibyo bya 23 bitaranabaho. Ese igihugu kigumye muri uyu murongo 23 nishaka ntize n'u Rwanda ntirubatere, ibyo byose bihagarare. Mwiyumvira ko haba hasigaye imyaka ingahe kugira ngo igihugu kigere ku irimbi kandi kijyanweyo n'indongozi zigishyingura? Kuko politike yose igwanya ko nta gitoro cyakinjira, ingaruka zacyo nizi. Uwari kujya mu rubanza ntazajyayo, uwari gushyingura ntazajyayo, uwari kujya kwiyunguruza mu buryo naka nawe ntazajyayo. Ibyo byose Evariste arabibona akabifata nk'ibisanzwe. Inzara iri i Burundi nta kivuze mu matwi ya Neva, urusaku rw'igitoro ruri i Burundi ntacyo ruvuze mu matwi ya Reverend Kuriyo, ingorane y'amahera mva makungu ntacyo bivuze mu matwi yazambonera kure. Ariko bifite igisobanuro kinini, bifite icyo bivuze ku Mana. Niyo mpamvu Imana rero yambwiye ngo haguruka. Imana igeze imbwira ngo mpaguruke 2013 nerekeza i Burundi 2014, ngende hataraba intambara. N'ubu Uhoraho yarambwiye ngo haguruka, niwe ngiye gukoresha mu gihugu cy'u Burundi umwami Dawidi akima ingoma. Imana ngiye amajwe sezerano irambwira ngo nzakwimikisha umwami Dawidi, nzagukoresha kurokora Burundi, nzagukoresha gutabara Burundi. Igihugu kiyobowe n'impumyi nacyo kiri kugenda buhumyi, ariko ryari ishuri nari naragambiriye ko nzabanyuzamo. Ubu abantu bageze igihe biyumvira icyakorwa cyose kikabura. Mumbarize Neva imigabo n'imigambi afite n'akazoza. Icyambere nta guteganya guhana guhari kereka abarenganwa bari muri gereza, nta guteganya guhindura inzego zidashoboye kereka kurenganwa kajya mu mpimba. Niba rero mwebwe abasigaye muri gusuma bigakunda, imiduga mukayitemberamo bigakunda,
buri kimwe cyose kigakunda. Shuti yanjye mureke kwirengagiza, abarundi bararushye, abarundi baragowe, abarundi babuze ayo bacira n'ayo bamira. Nimubona ndi kuvuga ngo uyu mwaka Mana ishobora byose, tabara umurundi n'umurundi kazi bageza ahatemba. Igihugu cyatabutse, igihugu kiri gusoma nturi, igihugu bakibije. Ntabwo rero mvuze igihugu sivu n'abene gihugu, kugeza ubwo bari gusohoka nta cyangombwa na kimwe, kugeza ubwo bari kugenda waze. Ubu ni ukuvuga, mwabonye hano kuri tamuneri nashyizeho ifoto. Uriya mumama yari ari kose umwana, arifotora aranyoherereza, arambwira ngo mukozi w'Imana, heraba ibiri kubera ngaha, reba iberi, umwana yarihinduye umushumi cyangwa se ikiziriko, ariko unuguna akabura icyo afata. Kandi nubwo haba n'umudiaspora n'abadiaspora, ntabwo mushobora kubona igisubizo. Umuti ni CNDD-FDD yo kurekura, ikarekura ikihana, ikarekura ikarekura ikarekura. Uriya ni umumama wanyoherereje rero iriya foto, mfitemo n'izindi, nanjye ndamaramara kuko Imana yampaye amavuta ariko ntiyampa amahera ngo mbe narashoboye kumubwira ngo akira agafuko k'umuceri. No, icyakora nderiya mpanurira urugo rwe, sengera urugo rwe kugira ngo Imana irugaburire. Mwabonye undi muntu hano IT wacu yashyizeho wambaye ibirenge by'imyati, cyangwa kumwe umuntu agenda n'amaguru, kumwe abantu bakera bagendaga n'amaguru, miguruwazi banatembeya, ibirenge bigasatagurika bikazaho utuntu twitwa imyati. Ubu abarundi bagiye kongera bashaka utubuye two kwica amaga, ibyo bintu byari byarashize kubera kugenda n'amaguru. Ubu umuntu ntari gutinya kuva i Bujumbura ngo yigire mu Rumonge, umuntu ntari gutinya kujya Imwara agenda araranzira kuzageza Bururi cyangwa se Karusi, kuko gufata inote y'200 arere tour, ugafata inote y'300 arere tour, shuti yanjye, byaruta ugafata ikinga, byaruta ukagenda n'amaguru, byaruta uwo muntu wari ugiye kuzika ukamureka, ibitaro bikaba ari byo bimuzika. Ngira ngo rero nawe mwamubonyeho. Ubu abanyagisagara bose biteguye marato. Niba nta gitoro, igisubizo ntacyo, ni amaguru, no kugenda n'amaguru. Bivuze iki rero? Bivuze ko neva ahumye, Reverend kuri yarahumye, ntabwo bari kureba Imana ishobora byose ya Aburahamu na Isake na Yakobo, kwizi ntama ari izayo banigiye mu rwuri. Tanganyika irafunze, nta cyavamo, bivamo biri mu kiganza cy'umusuma. Umusuma ni shitani, umusuma ni dayimoni. Iyo umuntu yiba, iyo umuntu yibwa, iyo umuntu adashoboye kurinda, abarundi barashonje, ariko indagara ziri kuva muri Tanganyika zikwiragira imihanda yose. Izisigaye mu Burundi kiro kikagura 100, 150, 200. Umukeke we urajya umugabo ugasiba undi. Nimumbwize ukuri rero. Igihugu kirakize mu buryo kama, imitungo kama. Igihugu giteye imbere mu buryo gifite abantu bicabwenge ku rwego rwo hejuru. Hano rwose abo barukiri n'abantu batekereza bareba kure kandi barikunze, ariko nibura ubona ko birabatuntuje, biranabababaje. Hari n'abandi batavuga, batanigaragaza, hari nabo tujya tuvugana bari no hanze y'igihugu. Uyu munsi wa none igisubizo Imana iri kumbwirizanye, inyishu Imana izanye, umurongo Imana izanye, nuko mwitegereje ikizinu cyangwa se icyobo cyangwa se igihumyo. Uko niko uyu mugambwe wavuye mu butaka, ariko ni nako uboze mbisubiyemo, ni nako uboze. Nta kuboko kuri bubarengere. Ubu buhanuzi nubwo naba mvuye muri kabari, nubwo naba mvuye hehe, nta kibuza abayuda gutabarwa. Mwasuzuguye abantu mubagira yifundigira ibivuzo, mukubita abantu murabababaza, mufunga abantu akarima mukagira kanyu,
mwinjiza ibyo mushaka, musohora ibyo mushaka, imbibi mushyiraho amategeko yanyu arengera umugambwe, muvuga ko babatoye 100%, muvuga ko muri abahanga, muvuga ko muri abahinga, ariko Imana yazanye iriya nyamugigima. Ibintu bimbabaje, njyewe nariye ndi no mu gihugu kirinzwe, nanashimira nyakubahwa perezida wa repubulika. Bantu mufite ibihugu biteye imbere cyangwa bifite organisation nziza, ibi bitwigisha iki? Gukunda indongozi zacu zashoboye kuba mu mwanya wazo mwiza. Uyu muntu nitunahura kude chapeau, nanjye nzatanga ikori nishimye. Ariko birababaje, biteye agahinda, biteye umubabaro n'ishavu. Kuba abantu bayobora imyaka 20 bakakubwira ngo igitoro cyarabuze burundu, kavuga ngo isandugu ya leta ifite amasosiyete 70 acukura amabuye y'agaciro, ariko bakabwira Yesu ngo kuri konte y'igihugu ngo nta n'ugwa Kongo, ntago bavugwa, nta n'urwa Barundi, nta n'urwa Kongo. Perezida akabivuga uko. Perezida ngo niba ari ikintu cya mbere abarundi bashoboye kwiba, ntabifatira imyanzuro, abo bakorana ntibabifatira imyanzuro. Ese Imana nayo nta myanzuro igomba gufata? Ese abantu bagome bajye mu muriro, bajye mu umuhero warageze? Ese abantu bari mu muriro, dusipoze ko umuhero wageze? Ushima nitwe babi kuruta mwe, kuki twebwe Imana itugaburira? Hari abatinganyi bidekarara, indaya zikidekarara, abarozi bakidekarara, basarongo, washima twe tukaba babi. Ariko Imana ivubura imvura babi n'abeza. Kuki umurima w'umurozi, itongo ry'umurozi n'itongo ry'umukristo imvura igwiramo rimwe? Abasenga bo mu Burundi, abasenga bari mu gihugu, wagira ngo amasengesho aragenda agakubita umusozi akagaruka. Oya, ndagutangarije ndi umuhanuzi Prophète Martin, ariko si njyewe ubikoze, sinanjye ubikoze. Imbere y'ishobora byose nk'umuhanuzi, muze mureba ko Imana na Reverend Kuriyo na Evariste Ndayishimiye bafashe ingingo, bafata ingamba, bafata ibyemezo. Ariko niba barusha Imana gufata ibyemezo, njyewe ubwanje nzasezera mu ivugabutumwa, ntacyo byaba bimaze. Iki gihugu cyaratobaguritse, kirashwanyagurika, gihugu barakirimbuye, bakigejeje kwirimbi neza, imbeba zishwanyaguza, amapusa ashwanyaguza, donc isi zisahura igihugu. Ubu se ko turira twe turi hanze, abarundi bikaba bimeze uko, abari mu ndani mu mpimba bo bimeze gute? Niba umuntu ari gusuma ikiro cy'indagara kigafata inote y'ibihumbi 200, ikiro cy'ibiraya kigafata ibihumbi 3, Yesu agume yicare, Yesu agume avuge ngo very good, ngo nanjye ngo shirira, ahubwo mwarazigiye ntimwabimenye. Kubera iki Imana yahumye neva amaso ntabibone, igahuma Reverend Kuriyo ntabibone? Ibi mvuga amatwi yanyu arafunze, nta nibyo mushobora kumva. Niyo mpamvu aya mezi ari imbere, niyo mpamvu buno uku kwezi mugiye kwinjiramo no gutaha, Imana izabacura bufuni na buhoro. Ariko nta kizabuza abayuda gutabara, nta kizabuza abayuda gutabarwa, jamais, grand jamais. Umwe atambuke hariya ngo Imana yankijije amasasu 9 mu gihugu, bivuze iki ibyo bintu? Yaramashimwe yo kumenya iby'Imana gukoreye. Icyatumye Imana igusigaza we Reverend Kuriyo kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Nuwuhe mumaro buno ufite? Nevati igihugu twagikuye mu menyo y'ingona, hamase mwe mukijyana, mukigejeje aho mwagikuye, mukigejeje. Ubutumwa Imana impaye ngo mbazanire barundi kazi, nta kunegoseya, nta kujuriranya, nta gutanga ibiringo, nta kuvuga ngo muri nza. Imana n'amaboko yayo abiri n'ingufu zayo n'ubwenge bwayo, strategy zayo, geshi w'abageshi. Ubu tuvugana aba nabo bagiye kwishyura ibi byose bashoyemo igihugu.
igihugu kirimo amadene, nimurangiza mwirigwe inzara yisha abantu, nta gitoro, abantu basigaye bagenda n'amaguru, abantu basigaye biriga ubusa, abantu basigaye barya rimwe, abantu bari kubirukana mu mazu kubera kubura ubwishyu n'ubukode. Umwanditsi yaravuze ngo birutwa n'uwapfuye akaba atarigeze kubona ibibi n'imiruho bikorerwa munsi y'ijuru. Ni ukuri Uburundi ahantu bugeze ntabwo mwambitse ubusa, ahubwo Yesu we ari kurira, harababaye kubera ibintu biri kuhabera, ibintu biri kuhakorerwa n'agahomamunwa. Ibi birutwa n'intambara y'amasasu ariko ubuzima buhari. Wakijisha ukabona ibyuya, upfuye agapfa, urokotse akarokoka. No kuvuga ngo dufite amahoro. Amahoro ari mu gifu kandi n'intambara iri mu gifu. Ibyo bindi muzana ni ugushushanya aboro, mubakenesha, mubishigwa agashinyaguro. Tanzania igira gereza ifungiramo abatagira ibyangombwa, perezida abaho, ambasade wa Tanzania i Burundi akora, ambasade w'u Burundi Tanzania akora. Usange Ubugande bufite uko kwindwi bufite imbohe zitagira ibyangombwa, Kenya ifite imbohe zitagira ibyangombwa, Zambia ifite imbohe zitagira ibyangombwa, Mozambique ifite imbohe zitagira ibyangombwa, Malawi nuko. Ibyo bintu ngo inzego ntago zibibona, biraho nyine mu gacerere, biraho ntacyo bivuze. Abantu baratekanye, abantu bateye imbere, mujye haramukoma amashyi bababyinire. Mana Nyagasani, ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana nimuwe n'urukundo tabara Uburundi, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana nimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Niba urebesha amaso y'umwuka ibi mvuga urabibona, niba urebesha amaso y'umubiri ibi mvuga urabibona. We mushyashya ukorera iki, ukande na saboni aho munsi akazogera kirabure, ujye ubasha kubona buri kiganiro gisohotse. We wayikanze nawe turagushimiye kutangirana iteraniro natwe ugasozanya natwe, ariko imbere y'ishobora byose bibaye akayobera abahinga, bibaye akamaramaza. Ndabivuga ijuru nirisanga ibyo mvuze ari ukuri rwose, ijuru ritabare, kuko tugeze aho umwanzi arira, tugeze aho umwana arira nyina ntiyumve, tugeze aho umwanzi ashaka. Barundi mwaciye agahigo, igihugu kikikukira, mugacurama bene aka kagena. Barundi biyimburira amavuta, Barundi bafite ikiyaga kinini, Barundi bafite ivu rimera, ibyamwa bizwi. Koko dayimoni bagaraguza agati k'inzara, bagaraguza agati k'ibitori, bagaraguza agati k'amahera, ibacundisha yikoba. Ndavuze ngo buri Murundi wese, ariko simvuze nkanjye Marite, mvuze mu izina ry'Uwiteka. Reba ivure, haguruka, reba ivure. Wiyamiriza aba ni abadayimoni, aba ni abazimu n'abazimukazi. Kandi kubera ko ari umurongo w'Imana, impamvu mbasaba gusenga, Imana yabasezeraniye ko uyu mwaka turimo birahinyanyurwa, kubitire mu ivu irwana inkundura. Ibi rero ko ari umugambi w'Imana, nta muntu uri hanze wo kubacungura, nta n'uri imbere wo kubacungura. Kristo ni byose, hose muri byose niwe muntu wenyine ugiye gucungura, akabaha independence bundi bwa kabiri, akabakura sendi de munda atari bose. Ntabwo mvuze bose, hari abadede bankurikira b'umugisha, hari imbonerakure zinkurikira z'umugisha, kuko nazo zibamo imigwi, zibamo ibice. Abashinzwe kwica, abashinzwe kuneka bagenzi babo b'amazimwe,
birirwa bavuga mu kabari numvise ibi nabonye ibi. Hari abashinzwe kwiba bashyira indongozi, hari imbonerakure zishinzwe kuba ziraho zitazi no gusoma no kwandika, bo batera hejuru gusa bati neva wacu, nta muntu babambuye. Kuki mutamushyira kuri profile none ko abatwaye neza ari umuntu mwiza? Nta murundi numwe wamushyira kuri profile, oya, cyangwa kuri sitati, oya. Mwarashaririwe. Nawe aranyumva n'imbabazi TV gatatu iso. Narababwiye ngo uko kwezi turimo, kubera ko isaha ku isaha tureretse, ngomba kuba update, nkasenga, nkabatatife, nkabatayari, kugira ngo Yesu ikintu cyose asohoye ku gihugu cye, umugambi wose afite ku gihugu cye, mbashe guhita ngutangaza mu buryo bworoshye, nawe uhita wumva ucakira mu buryo bworoshye. Ejo bundi yarahanyuze muri Nyamugigima, iyo arabinyeganyeza, ariko arabinyeganyeza, amabarabara araturagurika, umuntu wese akebuka mugenzi we, aravuga ati nyamara rero wa mugabo w'umunyarwanda amenya atari FPR yamutumye, ahasha. Undi akebuka mugenzi we ati nyamara rero bya bintu wasanga ari byo. Ibi bintu mubyitondere, aka gacerere murakabamo kugeza igihe Imana ibakuye mu gacerere kari muri situwasiyo mbi. Iyi nzara nta n'umurundi wemere kuyivuga, ibi bibazo nta n'umurundi wemere kubivuga. Murebe igisoda cy'u Burundi, iki gisoda n'indongozi zacyo nta bushobozi bafite bwo gusubira inyuma ngo biyambure M23, kubera ko igihugu kiri gusubira inyuma muri politike, mu butunzi kiri gusubira inyuma, muri ekonomi cyarahirimye. Mbaye ahagaraza akagishinyagurira, tuzateranya Sukoyi. Wa mupfasoni yarahagurutse ati wanyishyuye $5 million 500. Kuva icyo gihe sinzi aho byahereye. Abandi barahugurutse waririye ibyangombwa ngo urabaha amapasiporo. Mu Burundi bagira pafe imwe cyangwa se migration imwe, kandi akazi karabuze, buri ntara yari ikwiye kuba ifite migration. Donc igihugu situwasiyo kirimo, iki gihugu umurongo gifite, yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya tuza kuzamuka, turabana b'Imana turabaragwa, turi bene gitare turanezerewe, turabana b'Imana turabaragwa, turi bene gitare turanezerewe. Yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya tuza kuzamuka. Bareke bagende ikivunga, bareke bagende, ibashika kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunga, bareke bagende, aho imbere ni heza hazambuka intwari zonyine. Ibi rero Imana yambwiye ngo neva ni impumyi, Reverend Kuriyo ni impumyi, kandi babaye impumyi ubwo batamenyaga Imana. Imana irambwira ngo aho ngeze nza nta n'umwe uri kundeba. Imana irambwira ngo indogobe impetse ahubwo bari kuyikubita. Uzanye ubutumwa bwiza arakubitwa, uvuze ko ibintu bimeze nabi bamukanda amaso cyangwa amatwi cyangwa amaguru. Uzanye ibyururutse umutima cyangwa iby'agakiza baramuhonda, bakamukanda, bakamunogoramwo amaso, bakamubwira ngo barabirwanya. Imana irambwira ngo ntakiri bubuza abayuda gutabarwa, kubera ko iby'ubuhumyi bwawe n'iby'ubuhumyi bwawe nawe iby'Imana ntibigiraba. Ariko Imana irambwira ngo hari abantu bari imbere bahetse igihugu bacyerekeza mu manga. Imana irambwira ngo niyemera ko kigerayo 100%. Oya, kandi uhoraho arambwira ngo agiye gukora ku maso, ariko ntabwo ari bubakize.
Baramu na Baraki, Baramu Imana amukoze ku maso abona marayika arababarirwa, mwe ntago muri buharirwe, ntabwo muri buharirwe, ahubwo mugiye gutinya ibyo mwatinyaga bibagezeho, mugiye kureba imirimo n'ibitangaza n'utwumiza babahonyora binjirana mu kurondeza ibibatunga. Hama igihugu cyanditsweho irindi zina, perezida wundi mushya yagaragaye, yabonetse, ineza y'Imana igeze ahaboneka, ahagaragara. Ubwo rero abiteguye, abari maso, mugiye kwakira ubwiza bw'Imana. Si igihe cy'ingwano, si igihe cyo kugira ngo abajura bicare ku ntebe bakomere, oya, si igihe cyo kugira ngo buri muntu wese ahabwe igiturire ngo atazatera kudeta, umugore wa Neva gahabwa ibi, Reverend Kuriya ahabwa ibi, abamukorana mwese babahe mwikorere mu isanduku ya leta, bandi muhingure cyangwa mucukure ubutare kugira ngo hatagira uvuga, hatazagira ubinyeganyeza ibintu by'abadede. Imana yarabibonye, rendi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nta kiba kinyegejwe ijisho ryayo, byose yarabibonye. Niyo mpamvu igihe yampagurukije irambwira ngo bigume canke byorohe, ndagomba kubona uwabambwe, ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo, bigume canke byorohe, ndagomba kubona uwabambwe, bavuge canke babireke, ndagomba kubandanya, baseke cyangwa babireke, ndagomba kubandanya, batwenge cyangwa babihebe, ndagomba ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo, biguma canke byorohe, ndagomba kubona uwabambwe, muvuge canke mubireke, ndagomba kubona uwabambwe. Abantu muhagaze muzi ko ngo abapfuma aribo bafite ijambo, bamwe biseguje iby'abapfuma, abandi biringiye amahera, abandi biringiye imyanya bahawe. Ibyo byose nabonye uko ikizinu kibora, kikura umunsi umwe kikabora. Imana ambwiye ngo namase, 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 bigomba kubora bigateshwa agaciro. Ushobora kubyumva cyangwa ntubyumve, ushobora no kubibona cyangwa ntubibone, ibyo ni uburenganzira kawe, kama kawaida byama byashitse. Ariko je ntabwo nitiranye izina. Yesu aravuze ngo abangenda bazi intama zanjye ziranzi zumva ijwi zikamenya. Ntabwo Imana yaza ngo ivuge ngo nyobe ijwi ryayo muri jewe, ahubwo buri gihe mba nderetse kugira ngo umenye ko Uhoraho avugiye mu mutima cyangwa mu bwenge cyangwa mu matwi, ngo ngire icyo mbabwira. Atanavuze n'iminsi ibiri yashira utabonyeho ubutumwa bwiza hano. Nuko yenda nge nkunda guhanura, nkashyiramo impuguro, inyigisho n'ibindi bintu bitandukanye byo kubwiriza, guhanura, gusenga, ibintu nk'ibyo, kuririmba mu buryo bwo kuruhuka, tunywa nk'amazi, ibintu nk'ibyo. Ariko nta kibuza abayuda gutabara, kandi muratabawe, kandi Imana irabatabaye, kandi Imana igiye kubiroranya. Tepokeshe zerederebo, nagira ngo nkuhumurize yewe Murundi. N'amasengesho y'amezi 3 twayakora n'ubundi turi mu mezi 3 n'ayaheze twafata nandi, ariko twanze agasuzuguro ka kiranka ze igihugu akinjirire, acukura imyobo bajugunyamo amaheri tuzura, acukura imyobo bajugunyamo inzahabu ntiyuzure, uhunza hungana amahera, uri mu gihugu agaburira imbwa, agaburira injangwe, wowe ushonje. Ariko narumiwe koko. Hano rero aho bigeze, Yesu Kristo we yihagurukiye n'ubwami bwe n'ingoma ye, n'ingoma ye, aje gucungura Uburundi. Naho Neva ntawe mwari kuzashobora, ariko kandi si wari bana be bariye, bari kwiga, banyoye. Reverend Kuriyo nuko hababaje abawe,
bawe rero biga batiga, igihugu kiri gusubira muri bya bihe bya kera higaga abana b'abakoroni, abandi ibyo birabareba. Nimurebe Minerivare ahwiza kubiri mu kw'icyenda, kugira ngo uzajyane umwana ku ishuri muri uku kw'icyenda, nakwambiye mudatabaje amahanga, nakwambiye mudatabaje ijuru. Kandi ibyo ndi kubikubwira kuko nakajagari. Imana yarambwiye ngo hazaza akajagari, umuyaga uhuhe, amenya komangane, umubiri wihakana undi, urugingo ku rundi rumenye ko Yesu yageze mu gisagara. Buno tuvugana rero, Imana iraje ibigenze neza. Ijwi ryarambwiye ngo abantu bafunze bagiye gufungurwa, atari perezida ubikoze, hatari abari hanze cyangwa abari mu gihugu. Imana igiye gufungura imbohe. Iyandikishe kuri lisite muri Mwuka Wera, pfukamaho uri kunyumva, ubwire data ngo fungiwe iki, narihanye, ndakwemera nk'umwami n'umukiza Yesu Kristo, niringiye Imana Data, nyobowe n'Umwuka Wera. Ujye mu bantu uhoraho agiye gufungura, kava mu mpimba. Kandi ntuveyo diplome yawe itaye agaciro cyangwa n'ibindi, ahubwe uhubuzweyo nka Yosefu, ujya mu kazi. Ko niko kuri. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Baba. Ndiyo Bwana, kwa sayiri utukufu Jehova. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako milele. Ndiyo Bwana, kwa sayiri utukufu Jehova. Haleluya, haleluya. Muri aya mezi atatu turi mu kwezi kwa nyuma, rambura ikiganza cyo kwakira. Muri aya mezi atatu tegure kuva mu ngobyi yawe y'indwara, korera uburiri bwawe utahe. Muri aya mezi atatu tegure gushakwa cyangwa gushaka kumugisha. Bivuze uko bishobora no kuba mu mwaka utaha, ariko hari umugisha tumaze iminsi dusaba. Muri aya mezi atatu turi mu kwezi kwa nyuma, tegure ko bari bugusinyire visa. Ndi umuhanuzi, izera ijambo ry'Imana. Yesu aravuze ngo nimwizera muzategeka umusozi utabwe mu nyanja. Visa imeze nk'akabuto ka sinapi, muzahindura ibyo mugomba guhindura byose, nzaba ndi kumwe namwe. Ngira ngo rero nakajyo keza ko kukubwira ko uhoraho watabaye umuyaya Esther akaba mama perezida, ngo ntaho yagiye iracyariho. Mumvugira utima ishobora byose. Uhoraho watabaye Yosefu yari umuboyi agahinduka prime minister, izongera ikore n'ibindi. Imana yacu Data we azongera akore n'ibindi. Uhoraho watabaye Musa akamubabarira yashatse umunyamahanga akarongora ihanga. Uhoraho watabaye n'abandi ntari burondore. Uwo niwe ugiye kugutabara, uwo niwe tuguhuje nawe, uwo niwe rurangiza rwa burundu. Uwo yitwa igiti cy'inganzamarumbo, yitwa ishobora byose. Nta burwayi bwawe Yesu ari buvuge ngo nibaguhe transferi ngo hano ngo hari aba specialiste. Yesu muri kumwe aho ngaho, ca bugufi wihane dusenge, uhoraho akwitamururire. Ntabwo Yesu ari bukubwire ngo akazi karabuze ngo ihangane ngo wihangire imirimo. Oya, akazi karahari, akazi karahari. Ahubwo uhoraho aho umugisha diplome yawe cyangwa impano yawe cyangwa itrano yawe, hamurebe ko hari kindi. Mungu asifiwe sana. China la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kane, ntambwe zawe zigendera iburyo bw'Imana, amaboko yawe arobera iburyo bwa Kristo. Kandi uruhanga rwawe uhoraho asukemo igikundiro n'igitinyiro, ugendana ubutore n'ubuhizi n'ubutware. Mu izina ry'Umunyanazareti, bumutwe were kuba umurizo. Onodi Jezi ndagutongereye nk'umuhanuzi.
ko n'amasengesho agira umurongo. Niba ubyizeye ikiriza ngo amena, tugiye gusengana umwami Imana. Haleluya. Nzokwama nkizigira zikutazomemukira, ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, muri cigwa n'umuco wamwe mu Imana yera, iyanjana sinemba nizigiye umwami wange, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigiye umwami wange, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Mu bizomba ko byose zizigira umwami wanjye, uko bukeye nzama nizigira Yesu gusa. Mu bizomba ko byose zizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Ndagushimiye mwami Yesu, mu buraruko, mu buseruko, mu bumanuko, mwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, tugabanira imbere yawe. Mpanuye mu izina ryawe, senze mu izina ryawe, nigishije mu izina ryawe, mpuguye mu izina ryawe, ntabihabe ya mbere Marita, ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Dusabiye umugisha mwene data dutangiranye iteraniro tukanarisozanya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uha umugisha intambwe imwe ateye umuterere 99. Ndagushimiye rero ko utwumvishije kandi ubikoze uduhereye ubuntu none n'iteka ryose. Amen. Ugira indwi nziza. Ciao ciao. Shalom shalom.